Hai menaza ibeting choa na micram ke zing kai kana mamai gumarasa news CHUNA TIMES biagane pungwangai dalei. Nationalist Democratic Progressive Party NDPP gu body pe kana Nagaland Chief Minister Ino Nafiro banai Deputy Chief Minister tadi thui rangkhau zeliang ne danai kram ke zing kai kammai ge mati mak chawang rabe lokrote set lok sabha election hangjigene BJP ne ten sabseba makyangna NPF gu candidate 2nd October Manipur Parliamentary Constituency candidate Timothy Kachijimik hangge board ki Rasanapati district kyami wangze maram bazar ke campaign te gaide leize sale ino ne firo banai ino tadi thui rangkhau zeliang ne Nationalist Democratic Progressive Party gu pawang be star campaigner te ze Sanapati district Manipur maram bazar ge rally te gaide lei chige nagama gu body pe kana na election campaign ge rangchi guys anui nagama hazet Manipur banai Nagaland de ge lungme dami point fighting ne hazet ket ne kechu haba gwak cha lungbe lungria chang bise ne tein sabse bam klei je sale zai naga hazet melei ne mai gu lok sabha election a Naga People's Front NPF hange vote tu ga kham galo palam ane anui naga hazet mene da ne ki zombe te fuiga ra hang za ka chewlei Anui hai menane chigaira ilei Manipur day ne wang rebelo krute set Lok Sabha election October Manipur Parliamentary Constituency gene boto rabe Assembly Constituency kroje kuchumze Zirbam AC Technopol AC Pungot AC Ukrul AC Jingai AC Kairong AC Mo AC Tadubui AC Tamei AC Tamanglong AC Lumbai AC Tipaimuk AC nai Tanglong AC ge kram ke jing kai srok rimai ge botu gudelei Manipur Chief Electoral Official election de deuge ningting geuze rezi pepune danai kram ke jing kai kammai ge sam hepet kai ze ina Manipur Parliamentary Constituency ge botu ki polling station kreze ket ke na mai kram ke jing kai kana mamai ge botu kadai gulei ze sam hepet kai delei aipo sam ria hepet ka be ze India de gu election de deuge ningting geuze bambo election commissioner of India na ka chulia gai berligum ze danai kram ke jing ko skui rimai Lok Sabha election 2024 India de gu body pemera me wangdui luze samambaki parliament ke high klei je samsabe member of parliament hange India de gu pedeino mene mine kanche belam ge boto kebe tet kebe ge Manipur de inner Manipur parliamentary constituency sit hange boto bege ma pathoma page herensi je tu concebenai boto nai ko sareti ute deuge mata teme boka ke kabok pa misong ga bezegene aime polling station cruise ket ke boto gebe ma poronga beleze sam hepet kai delei aime boto be ki polling station cruise ket boto ka daira sam hepet ka be bamzi ze moirang campus sa zep nai thongam lekai khurai constituency Kestrio constituency gene polling station madai thongzu gene polling station ket Europok gene polling station kuchum khongthongzam Infal West district gene polling station ket anui hai menane chigaira ilei danai bot to bege polling station ge gimi kappe EVM to constituency be nai boot capture to be petlei chige Manipur Congress President K Mega Chandrane Chief Electoral Official CEO election te deuge ningting geuze rezi pebe peutage complaint to guys polling station hindroses roke boto kadai raleze ki gaidelei birds flew outbreak ndruinang kurarit pepe hararit Kerala dei Alapuha district kange benam dik nage apu birds flew outbreak the pham kit bam gene hararit chebe rapid pezigene Kerala Health Minister Vina George ne Kerala dei ge mipom sak ibi devge ningting geuse bambo Health Department du kanang batate ra kaisi gebe Kerala Public Health Act 2023 hindi kangene tate rahang rangai delei klogu kasa karang bodu aipo Kerala Public Health Act 2023 hindi kangene nzetse Alapuhagu panchayat kene samhabin samze tondui rahang rangai delei Zaina ruina kurarit pepe hararit kirei kikange pambe district ramege pamapira rapid action force leugaise kada bam ge apo birds flew outbreak pepe bamdina state level ge polia ga rahang rangai delei Kerala Health Minister Vina George ne saje apo hararit sebe pepe jigne madu hingra ga lei palam ane anui zimna da ge chunaria ka changde to ga ma release salei kache sedu pathau di beta anui zimna na te rabise sebe pe maken tingkan to bete ze mihai nane hararit chebe rapet magrate ura kanang beze mipum sak ibidege ningting geuze bambabo health department gu guideline kachilya ga bege tetke lo zarangai delei
Zai chogum me apo nruina kurarit pepe hararit gu patnulam bamze pachilu pe lugit shabam dina kloze doctor sa ge pira tet lo zarangai dele Meghalaya government ne sokrido kumdo rakadalu me bow heni trip National Liberation Council de siira dedam sugadaira sokrina ku gaibe pokak maklaize sokrinai heni trip National Liberation Council kakke sampo be interlocutor sadon ki blana salei Meghalaya Deputy Chief Minister Preston Tyson ne rangsi chakaize Meghalaya government ne sokrido kumdo rakadalu me bow heni trip National Liberation Council du DCE bamrazai inkamak pa wangchangra kampoben fuime wanglo zarangai dele Zai hakumto rakadalu me bow ne DCE ra de dambem fuige gunmaktina hindi lugum zeta toke guleze salei Israel de gubodi pe Prime Minister Benjamin Netanyahu ne sansi chakara ize US mena Israel go spy hatsang mabo netza Yahuda Battalion Israel Defense Force 2 section hindi to pangbe zegena kasaba pera to gaibe phuzet makula ize salei mara sampo mena saze US mena Israel go spy hatsang mabo netza Yahuda Battalion 2 section hindi to pangbe zegena kasaba pera ka gaibe ze West Bank bambe Palestine bodu desa ngaira du philmak zaine Zeme right pathok nang barame tera pe mak pezegene hindi to pangsegene Joe Biden gu administration ne Israel gu spy hatsang mabo netza Yahuda Battalion du kade reide digu hindi to pangmabo ze yakaira samhepet kai dele je sale Israel de gu dilang pe Prime Minister Benjamin Netanyahu ne saze Israel Defense Force spy hatsang mabo du hindi to pangbezegene kasaba pera phezen makule plam ane panugu spy mabo ne kade reide didu kumtora kadal me bodu rengi zabambe Israel Defense Force du kasaba pera samrape kabe kami beta to lezai Israel de gu sokri ne phezen makule zai Israel gu spy hatsang mabo du panuina gumgai gu leze sale Israel Defense Minister Yoav Gallant ne Israel gu spy hatsang mabo du rangai ze US mena azabe bege beguta slow zarangai dele Sam pechi garbe anui Zeme lesina mahange rangaile pelam ane hanai kake Indian government ne recruitment drive mina katsi be boroga lugut pesam kalale si pepet kai zela muidele Aime Department Ramezi ze Railway Protection Force ke Sub Inspector SI hange post hamadai ringe ko na nai constable post changmadai haino te ser hange recruitment drive tet ke zela muidele Chogu me anui Zeme lesina me apoge kazogane me ane kram ke hize cruising yoting kumsang nazang kamadai gene online gene apply to choose ke pay ke hize cruising madai ting kumsang nazang kamadai longge apply to dodele Railway Protection Force Sub Inspector SI post sange chilu beset biberia ze graduation vai razai constable post sange chilu beset biberia ze DCK peset kre pass to lumele ne apply to dodele Zai Aketne Staff Selection Commission SSC ne Combined Higher Secondary Level DCK peset kreuze kana loi lumlei na hange department ka cham ramege recruitment drive te ke zela muidele Aime post rameze Lower Division Clerk Junior Secretarial Assistant Postal Assistant Sorting Assistant nai Data Entry Operator post vacancy pambezene changchum haisna kreuze kana Chogu me anui Zeme lesina ma apoga kazogane ma ane kram ke hizite setting kumchang nazang kamadai gene online apply to choose ke pay ke hizisna ting kumchang nazang kamadai longge apply to dodele Zai hana kake Manipur government ne recruitment drive department ka cham baramege tet ke zbambe anui Zeme lesina ma Manipur ke lungmele ne online ne apply to dobuidele Zai chogu me anui Zeme lesina me apo post Railway Protection Force SSC CHSL Manipur Government Department ka cham ramege apply to neima ane CHUNA Time Office ke wangze apply to le duile CHUNA Time Office bamze Tamenglong PNB ATM daige la leizai anui Zeme lesina mahange pe miseu ze te leu kai gulei Nalang betul ze nang ni mihai manane CHUNA Time YouTube channel subscribe to kai log zai anui mihai manane CHUNA Time channel du kade pere pe mik mandai gu marasam ki benai anui Zeme hange ma ki be to be pe changla rahange hai mana ba gwak se ten sam kale ze kem gai de lei azine lungta pen me namai hang a aigene loi du de lei